Ayah! Semua kereta ada signal. Otak kau letak kat mana, belok tak signal? Kereta kau ada signal kan? Bodoh! Ai! Kenapa kau tak signal? Otak tertinggal kat rumah ke? Just need a finger to use the signal. No need to use your brain. Why is it so hard for you to signal? Macam ni nak guna signal, Sing? Tolak je sikit. Bukan kena pakai kekuatan pun. Tapi guna kebijaksanaan. Tak signal, confirm tak ada otak. Kereta kau ada signal kan, bodoh? Kenapa kau tak signal? Otak tertinggal kat rumah ke? Baik kau beli kereta, suruh dorang cabut je signal tu. Otak tertinggal kat rumah ke? Aku tak ada kereta pun signal tau. Kau apa hal? Ayah! Semua kereta ada signal. Otak kau letak kat mana, belok tak signal? Kereta kau ada signal kan? Bodoh! Ai! Kenapa kau tak signal? Otak tertinggal kat rumah ke? Just need a finger to use the signal. No need to use your brain. Why is it so hard for you to signal? Macam ni nak guna signal, Sing? Tolak je sikit. Bukan kena pakai kekuatan pun. Tapi guna kebijaksanaan. Tak signal, confirm tak ada otak. Kereta kau ada signal kan, bodoh? Kenapa kau tak signal? Otak tertinggal kat rumah ke? Baik kau beli kereta, suruh dorang cabut je signal tu. Otak tertinggal kat rumah ke? Aku tak ada kereta pun signal tau. Kau apa hal?